Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta HDP Jersong Club Asai Hem along Borjan APHLC Constituency Committee atum Arpu Kimi ke thapon ajai mek kedengpo Borjan Ahawar ke parlo HDP Jersong Club Asai Hem along Borjan APHLC Constituency Committee atum Arpu Kimi ke thapon ajai mek kedengpo Laso along Borjan APHLC CC Amai Phu Riso Teron Pensi Mai Charipo Lapen Kong Tunbang Men Sing Timung Pensi Aluhi Pachinipo Aluhi Aman Pen Bokachan LAC in charge Bongpo Kathar Michael Kisop Joycing Langne Samson Ing Tiatum Chitongdun Sonsi Labangso Ajay Mek along Jesimet Ki Non Kiwangchi MLA election ahut Mesen Pen APHLC Asong Kachepahay Dun Chiaphan Adivasi, Kachari, Kuki, Karbi, Lasonsi, Inglong Aso Atum, Ning Isiwet, Kedopen, Keklem Kedam, Rapet Pen, Election, Kachipahay Chiaphansi, Jesimet, Chingwaipon, Pusi, Perang Ke Atheno, Ning Jepon. Tangte Alang Litum, Kopi PC, Perang Ke Atheno, Kaning Jepon Ma, Angton Pen, Arjupon Sinang. HDP Pen Protap Ingling Report, Karbi Anglong News Channel. Praksige kardong atau media ketum jangan teng bang pot kapan suruh ini jasanya dihitung mana Borjan angkang bong dihitung kedua kaido terus semet dihitung alang dihitung pen diklaim rapet kita rapet ya pansi dihitung pini por ke bilong si alang dihitung kuki community lepen ke adivasi community lepen ke mes kusari pen garu beson se company chitong no si ni tum la ado ge lang tum pen tiklem rapet je pha ni tum thikin ni tum tribe tum an nong lai PSLC jai ga thara kemang age tribe tum an klem dam rapet nangi pen jog rapet nangi po kama tha pe si ni tum ningi si pen ke bang jarni election of pan ni tum tiklem dam rapet pen ni tum kilong nang ga rai ini tumilong masuk tumilong ya rasan ke tilong ya pas ini si pen klem rapen ang kora ini tum bangku kijok mate induction ame si jasemet kini tum pini ke peduk pasti pini adivasi akai pen kami alang tum kami udah tum sisi long klem dunia pan alang tum pan amen dak parlo konulo kita konulo alang amen alang liga amen organize secretary Babu Timung lapen ke arang lipan proposal bangke Kumsing Inti secondary bangke Longki Ero lapen next ako dutulang organize secretary laga divasi aside penlo lage Uttom Munda Karagaon lapen ke alang lipan ke proposal ke meet Michael Kisop lapen ke secondary ke Raju Proja lapen Thon Kormokar lage Amri Rongpi penlo Alang Khan ke Raju Projasi proposal lo apen ke Michael Kisop ke lage sekendar lapen tu tulang cultural secretary adivasi ahin pen teles khar lakra hangadong pen lage proposal Raju Proja lapen ke sekendar ke Michael Kisop lapen Johor Nat Dudu Surumansi proposal ke Raju Proja lapen ke secondary ke Michael Kisop la alang tum phansi ni tum arku pini pek pondor kalau tum alu higa chupa kemana nanti tong ando mana tum lo higa chupa kela pulo mana ni tum long LC pen in charge do pong pugathar lapen ke angku do thulang central committee pen organizing joint secretary agai Michael Kisop si pini na kitong no lalang tum pasil ni ala pen ex president do Samson Inti si tum malang tum pansari chupa panola si pini ni tum lakado kabe kebang jarni ni tum iklem pidam rapeji mansin tum sik do kasi ini si pen claim pora po si pini lang tum na ijon na mute te pro mala arku na ke tum ta lang tum inglar sap na si sponsor ku chiden polo
Dipu LSC Khel Maharan Karbi Anglong Sport Association Patu Aklamalong Kapaman po. Matijong ni Pai Ingkoy Ningkan Surihinira Ingkoy Rapiarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khatpon at tengpen pini Khel Maharan Karbi Anglong Sport Association Patu Aklamalong Khel Maharan Ajay me kidengpo. Labang so Dipu LSC Akehai Bida Singh Ingleng MLA pen Japon Linsi Khel Maharan Pangcheng Pondo. Labang so asai laki kiramtang aningkan pen klempon bom wang bom si pining aningkan jok sitami labang so asai chicheng pon thulo. Laki a constituency tinalong sitami paman pon labji pusi Akehai Bida Singh Ingleng MLA pen than pon. Lapen Labangso Khel Maharan Dipu Along Kapaman Ponahut Karbi Anglong District Commissioner Sangpi Nirola Phangchopita Chetongdun Lapen Lumbajong Local MSC Joni Timungta Chetongdun si Alir Alon Pidun si Labangso Khel Maharan Kapathupon Mesen Me Etpen Pini Pajutpon ডিফু চহৰত আৰু ডিফু LSC ভিতৰত খেল সমাৰণ আহৰণ না কি মহাৰণ খেলটো সৰু সুৰা নহয় মহাৰণ খেল মহাৰণ আৰম্ভ হৈছে এই খেলত উপস্থিত থকা আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ মেডাম নিৰলা ফাংচবী বাইদেউ এডিশ্যনেল ডাইৰেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ মেনিনা তেৰাপী বাইদেউ লগতে আমাৰ ইয়াত EM আমাৰ বিলিমোহন খালৰিয়া প্ৰমুখে স্পৰ্টছ অফিচাৰ আৰু সকলো আমাৰ খেলুৱৈসকলে ইয়াত একগোট হৈছে আৰু এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই বছৰ দ্বিতীয়বাৰ হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেক MDC ফালৰ পৰা পঞ্চায়ত লেভেল আমাৰ ইয়াত MEC লেভেল খেলি আমাৰ আজি জিলা মানে কি LA वाइस हिसाबे जब कम्पिटिशन हम और যিসকলে কি কয় সিলেকশন হ'ব এতিয়া জিলা পৰ্যায় হ'ব মই তেওঁলোকক শুভকামনা কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এইটো খেলুৱৈ মহাৰণ ফটাটো অহেক উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবোঁ আমাৰ দুখীয়া কৃষকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলিবলৈ পোৱাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি উদ্যম বা তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে পাৰ্গতালী ৰাইজক দেখাব পাৰিছে তাকে অসম চৰকাৰে এইটো ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ Langhem Phi Patu Aklamalong BJP Asongpen Mass Training Padupon Lapen Ongdung EPHL Sipen COC BJP Along Chepa Ogdun Matijong Nipai Inkoyarni West Karbi Anglong Langhem Phi Patu Aklamalong Lakhapli Socheng Constituency Lapen Lakhasir Kep Amreng Constituency Pangrumpetpen Bharatiya Janata Party Asongpen Mass Training Amai Padupon Lapen Ongdung APHLC Asongpen COC BJP Along Chepa Ogdun si BJP Asokabui Kapang Tuidunma Kapang Tuidun Pusi Penang An BJP Aphan Ningka Chethe Kedoklong Ajoyne Socheng Lapen Amreng Arwadatum Chetodun si Mai Along Aning Arong Chipi Ponsi Kangne Kangnipen Chepaklangpo An Partame Lapu APHLC Abarim Clinson Rong Hangpen Japon Linsi Penang Khai Anokbe Pi Atum Pen Chingrisi Ari Asang Huatum Pen Atumi Dr. Tuliram Ronghang Along Chingbe Dunlo Lapen Deng Ponlo Lason si Bangso Amai Juji Dok Apor Malom Songja Ronghang Kaponda Pon Alun Khai Jok Jipu Alun Jirta CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Ing Pupon Lapen Bangso Mass Training Amayalong Nang Chetongdun Aluhi Sarpo CEM Dr. Tuliram Ronghang ex-MP Horen Singh Be Harukhat MLA Dor Singh Ronghang EM Lun Singh Teron EM Mongol Singh Timong MLA Rup Singh Teron Local MSC Het Singh Rongphar Lapen Kaprek Kethe Kidinga Tumta Chetongdun si Bangso Amai Along RD Dojot Pen Ingnipo Lapen CEM Ronghang Asang Hopen Kaning Jepon ke Adui Ahoyalong Kithir Thip Adon Risita Klempon po Chingki Chethan Pon Bomlo Lapen Non Malom Social Media Long Kachethang Plup Longle Epharle Lutchok Sita BJP Aphan Kalipu Atum Anke Pipepu Ahok Kali Lake BJP Pensi Keron Pinapa Potsi Kipuponle
Anparta Waithalang Sopen Lang Hempi Atowar Asamala Atowar Kichun Ponche Phan Der Dilo Lapen tu ing samjin pensi articles 2448 hangnangji isi pangbardam sinang Mahatma Gandhi le peaceful pen kachesong pon ason thak thaksi itumta lason si matha pon lunang Hamren pen Baskar Rongpi report Karbiang Long News channel hinia consensi pangrupiat pen bang suri si mo phai gelo tengte suri sira sok sikera narket abang tu bang sila tini na DPSL 7 ci open suri ni raket la tu kelong of no tani hatong pen tek pon la si dak border area la so kitil thche phan Central School JNB kami daksi di fokus nikum Karbiang Autonomous Council penciptaan la pena parda me the State University di Vijay Lamdo that State University mobile belong to that border the Khanduli area facility longli di yellow that State University nikum nikon po border areas la pena parda me atum thaklong lo la haya to water na claim momlo chuni military da election aprang nitum bang si Narban lam chaga teng pen non tame da salam chak ka pleng si to water non ke ya ti tharo ke thomra thong kerai si na pangum pet ben bu koi thalang so pen dak khandu borderan ada bangke non asamala ben plemi bomlo na pen parda me da ka prek outpost police station pen kan chenglok belek asayang beng claim po je pha pen ladak Karbi lo ka chale asong pen chenglok border development committee pen nangat pijun lae sayang dengan na me si pen kan si yang bong kapichun je pansi ni sarvan angdak Sir, la Khandulia long council tax get to itir dola sitame non bondu chekla so kutha ko pi so kutha ko ni tum ching mai to Sir, la na Dakar biang long along bhara hem nang do chora to aphan la ration card pipon so sara to mangi pipon pe la kisi mana tima hamre na jota do rasan o mana so dolong na pono ini kara list nang pidana so ke than monje phali di si phat asal sa jong la video ka viral la BJP ben ka pe man kitu hobe kefta ale ala abhaga tum ke mane kipu la sons ki pu je la so BJP government ki pilomat government pe BJP government के BJP लोग सेंट्रल स्टेट काउंसिल का तो BJP पेन के पिए रेशन कार्ड और अन्य स्कीम लाए के नंगनी पुसी लांग तुम का निंजी पुसी निकाल लो असली तुम्हें अप्लाई जो पता नहीं ना तुम ता नहीं पुलोंग ते ना तुम रेशन कार्ड नहीं पुलोंग ते BPL फैमिली लोंग पुलोंग BPL फन के BPL फैमिली पुलोंग ते जो पता अप्लाई कितो केला का तुम तो पुलोंग लगे लोंग जी अन तीन लोंग एक जी लगे सीधा नंगनी पुलोंग ते बांग ता पीछे किलो लगे ये सारा सॉन्ग ट्रॉक तुम हन कर क्या सॉन्ग ट्रॉक तुम हन कर भी लो होला bang ne tum dak se sonong chukera erlo chukera ya pen sine tum ko gono phan othai erlo gono esen na kyangla ethe gono ta ko la council of minister palam de bang la ke as per article 160 ya teng pen council of minister josi esen kilo long de 12 kilo long de gono bang esen na pipo aso teng de netum Hawar ke hatrong sopi along sitting demonstration tharna kangnipon nini aparman kijutsi PGR government reserve land along illegal immigrant atumaphan jongsi toy thek thelo puloti non kacharibam government aphan ke rada tumpensi plung nangkokpo Matijong ni phai Crescent Cap ning Kansari Hinira ing Koirapi Arni Hawar ke Hat Municipal Board Ahiti Hospital Athengno along PGR government reserve land along Huluni Revenue Circle under ke Parlo Hawar ke Hat Uttar Bobil Rongpur Kalibari Lahai Adimalong non ke West Bengal Bangladesh pen kewang Kechekebe Bengali Akhaya tumsi Ahemarit Kachikim Thipena Joksi Ilitum Ihin Anat RVRA pen charting chenle emek pen lang sitami hada government reserve land PGR along ki rong sopi ason si cheman del athema arniwangsi aphai amuluk nang bat bomlo non ke kechekebe atumsi Karbi Anglo Autonomous Council anghoi along tami halatumsi MSC anghoyanta jakom pekpon nang kok
Lapen lapu ni jangkar bi anglong anat dongkar revenue circle under Philangpi government reserve land PGR VGR along sitame Bihar pen kewang keche kebi aso Bihari nonia akhaya tumsi ang ton pen plain setsi longle adang thepi anta hemsi chikim thiplo Lapen hadak sitami non ke EM MSC ang hoitami Pawan Kumarai aphan Karbi Anglong Autonomous Council along Arputami ang hoi ingni dunlo Chethandam sinang kidamtang aseng kanahut ilitumaphan 2011 aning kanahut state government lapen central government atumpen Supreme Court ahukum alamrai atengpen si government land ek aron atengpen aron re kidoti PGR VGR alongli eviction unlopu hukum alo aron nang pidetlo Lapen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council 1954 Act Arona Tengpen land belong to the Karbi Anglong Autonomous Council reserve land PGR VGR alongli kedo atuma phan sitame tharle unpu ajakong pidet aphi sitame authority kedo Karbi Anglong Autonomous Council kathariatum katharli asai claim claimed pusi sarsim inglengpen akoi piponlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MLA MP atum jong hele chepa jong chiaphan bor iji sitame nilitum katesong abangki ington pon pelo pusi pachini ponlo Lapen alangli pen kapachini pon ke nangli tumpen chini sikime nangli tumaphan ke Karbi Anglong arat non kedobom BJP government aphan Karbi Anglong pensi phlung thurong pusi sarsing inglengpen lamthi arbok ponlo Ing dengkep sit-in demonstration kijut CRni tharna kangni pon along kachetong dun khorsing teron dependro rongpi alangli tumpen sitame kachesong pon along RD pidun pen PGR VGR government reserve land alongli tharli nangchi pusi lamthi thanpo Lapen KSA Ajay Rong Chihon Sona Singh Rongpi alangli tumpen kachesong pon along Japon din CRD pidunlo La so along long sodar ingleng lapen idison tokpi alang litumpen kaning chepon ke labangso government reserve land along le PGR VGR eviction serakre pulote mokewangji arnia hut rat katisong thurpak ahut pen chesong pon nangkok ahut jongsi vi phikpen bunang kok pulote lake Karbi Anglong Autonomous Council atum pensi arpu chinghornang jipusi long sodar ingleng pen lamthi pachini pon Howard ke hatpen Ren Singh killing report Karbi Anglong News Channel. Autonomous Council ke dari ton tim Karbi Anglong kon artian tiba. Karbi Anglong Autonomous Council ben nona tenge thang kuiduk kuidak delang ya. Alang litum aga preka me claim bom hai. Claim bom ne la salam ka pisu ye phanone ka pang samyi phane la hui ke claim bom hai. E kopine high powered committee ke seng dang ho. Opinion ne ta ho pahal hui ke claim hai. Sita la dak ka che song wek asai kapichun jia bang phan ke piniar nianta thang tha claim klelang pule pu det sida ki pu parji gal yalang tum phan ka sorsa la polam gali athe ha ke cheng lam lam bang ke sarkari gangbura bang kan phane ke thanrui rui lo thanrui de ra phi ta ko pila sarkari ga pap ke sarkari gangbura tum limit di la solong le long ha kona mana ben ke bang tum lut chok ke Karbi Anglong along limit di la Karbi Anglong lu long lige Karbi Anglong lu along le anta Karbi Anglong along le ke lage protected area lo mati di tribal area pusi puloge la sila protected area ang bong anta la bangke chainong chailong bi pa kapansi kupil apansi kerai along le pulote hadak munit ke do ke la nona sarkar pude nona council pude de hala prang council tumda ko pi posi thegon long de la prang council tumsi claim pot ni tum ke non ke thang da claim clip hu abang da candidate nei council se je pahem phulo ma didange council sarkar chi pu ke ko piloma land belongs to the autonomous council pusi pu ke land belongs to the autonomous council pulo tangte labang so long le long komalo ka pe dutoi Dukok lu pulote nang kosan seje tegon de nang long li pusi nang aci pu pulote ko pisi tegon long de lo la si pini non phong kepan lo ladak la pen ke la so sit in demonstration la ka series lo ang thun lo la ke dambo malang non na long apreka ta la major thedung arong so pi rong so aju son bang ke la ke dambo malang dambo ji ta piniar nian ta autonomous council pen ke la so ki phlungji ala da kang thurji da aron re pen ki duti don kwan ciri suri krehini bak dokai along le along ke do tip atuma phan ki phlung dia kamalam bang ke
पिनियर नियन दगे क्लेम थेक लोंग लेlang कोपी ने बैनर si taram lok puluh te lage sai ki joy mati di kopi hang kopi ne flex taram lok lo bang ajo sa jok lo warchor lo ako ladak jong si kapang thek kopi ne tarji pulon the RCC ason re kopi ne steel frame ason selam se dak pang ni thep nai lapan le claim lo te chok ta hai angke non bang tha ko ke claim thu bang ke kopi lo ma chualom ke tender si ke kol lo ke tender kol lo kuti phora ko analla ka ne tender kol lo angke jong si nang la so long lita non la tum phan ke plung thek the ke upina notification ni thek lo ne notification jong se avi pulote nang la so fencing ki bi boundary ko na lo ke thek long po ako PGR PVR ke lage VGR ke gopilon lage ingpai chen nai po hormu gali ke ingpai nang nei mati di chainong chalong ke V nai mati ako la so chainong chalong ki V ke lage karbi tum chainong chalong an se V chot nai po lam ta ve dak ke dak karbiang lo ke do adungarai ke do tuman ke chainong chalong chopang reng tum anabang ke lage dak ke V bu jiala so kama ita la so hadak ke do thiba tum phan aron ri pen ke do thiba tum phan kang thur dia kamala ma claim pila ata eviction bang mane karbiang long tomas kaunsil bang eviction hai he pujat nong tomas halo lage rat thek prong lo gente non anda ningkan isi non ke playing po tano anda claim clip ulo te pa thege opilama e hala doning kora hini ne don kre hini tu mane case pidet ta hopu case pilote case ke court ke hala tum phande limati council sorta la so claim me mati ke claim nahi ana bangke lasi lake ningje dak de sita alang tum ningje dak de ta nitum claim ingtung te claim hai he pualam si do ko eson ma ke claim kang tung te ta hai ladak ke gopira ke claim kang tung te det nangya bangke lake la so vote bank lo lasi nilitum long e pubom lo vote bank ladak suri cabinet doi suri kreni le doi jo atum penyong sinang election pathui pulote karbiang long lak for arada vote ke nang tum nang nelo la si halal suri cap suri kreni a vote le nang tum hala pen le MLA mani na hala pen le MSC mani na hala pen le MP mani no ko sine le tum nge tu Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu